Urukiko rw'abazire rubiraho ishomero rya Bwezibwera Town School kandi rwese rwe RDC yaho naho rwa nyuma y'abazire bamwe kwetumbwitwa ngo tubaru kuganirwa mu kushomesa kwabona umwana kwizira nangwa kwisha wenka natambara tije mistress nyenda kwera ile mistress akaja tunobasa kubona uniform nitaho nobasa kubona nenta nayo ragisha mshana RDC yahira abazira umugisha gwo kugamba bizube barukoreba mu mashomero ga government abasakora kuyigo mwana ashobora n'amwe rw'abantu kujya museka kuba Kristo kwisha kwipaza bazimini tamwe kujaza absoluto kunango mu classe bijo bane na koba emutendise omusuzu takane binamanga ukuzo mwana wa TV arte yoga nakagamba ndire abana bajoyi abanyagato abakenyo tubakusho abesho ya yufizi ya tawuzu kureremera abana n'umucimanya mwaro mudashomere aryo mubara na nyomarwa umushara na gucakara tayine cyane bwaro mukaye hatima mutariro mwinje mukushoma mu kamere mu mwezi nyokeshomeza abazire nabagira ngamo mu mashomero nagabihaho sente metwarebera nkeceragiro ngo nezo kuombeka betu babebembezi nabagira ngo ishikigwire imwe abazire mukika mwakise kiteka mutise yaje kuombeka ebyaza cyamushana ebyaza bodi konke kitise cyo kugira ngo umwana kitirizo bahanu atahire mutware abanyankore baje mushikafuhe anditiziriko unacceptable okwihe kitwasiga twicerezana kandi nanye kintu koragiye tinkwenda garaka kuri ishomero rya UPE ngo no charging abantu emitware 2 ngo mweji yaza futaho mu ishomero rya abanza shushuri emitware eco nakibingira cyo gasha kwa Evans Tarema.